Ngazinhloboni yemali noma yiphilisi inkatha eninikeza abantu bakithi ukuthi balale kanje. Ngoba makuyimali ake ngeke, makuyiphilisi abasiphe nathi sivele silale sonke bafowethu, ngoba ibhlungu lento ukubona ubaba omdala kanje ekhuluma into enjena uvela ungabusazi. Abamaziyo ngicela bengithegele yena, nakho ibhubesi lenkatha ngazi njani nimtheke, ngoba mangithi ngiyayistisha ivideo yakhe ivela i-audio ingaphumi kweyami ivideo. Uthe ufuna umuntu ozoba logical mayimphendula kulento ade yisho. Ngizozama ukuba logical. Ngithinteleni nasondele nganeno. Yabona nje bengiyitshela ukuthi uZulu waqhamuka emazulwini waphiwa ukuhlakanipha usheshe uzibone izinto. Hayi kule video le ngibona ithi inkathi yasilimazela abantu bakithi bakwaZulu, yabalalisa phansi. Ngizochaza kube kuthathu bese ngihlala phansi. Okokuqala ukuthi why sithi le ANC akuseyona siyeka. Number 2, why sithi asikakhululeki, inkululeko ayikho. Number 3, why sithi yekani lamaqembu enu. Okay? Number 1, u-ANC mawungawulandela kahle kwi-history, ngiyazi vela uyazi ngoba vele wawuvela ngicabanga ukuthi wawufuna ukuthanda vele u-ANC. Thina-ke sake sawuthanda u-ANC. Before 1994, u-ANC wawulwela ukukhulula abantu. Mawulandela nje history yase-South Africa, i-ANC yona eyalwa yakhulula umuntu omnyama e-South Africa, yamnika i-freedom. Yezwa. I-freedom ngabayilwa nabayithola ayiphelelanga. Mandela wahlangana nabelungu bakhulumisana banegotiate ukuthi sizobambisana, kodwa kuloko kuhlangana kwabo nokuxoxa kwabo inkululeko yanikwa abantu abamnyama yabancane kangaka. Kwazi ukuthi inkululeko yomnotho wonke wase-South Africa akazi izisuka ezandleni zabantu abamhlophe. Yabona abantu abamhlophe abaphethe iqiwe, abantu abamhlophe abaphethe umnotho wasemanzini wangaphansi kwamanzi, abantu abamhlophe abaphethe umnotho womhlaba, aba-own iy'lwane, aba-own ama-reserves amanzi, aba-own yonke into. Akekho umuntu omnyama o-own leyo nto leyo. Nokunzima futhi umuntu omnyama ayithole. Ingane yakho nawe nje baba wena ngeke ukwazi wena baba wena ukuthi unga-own isiqiwe. Ngisho ukuthi unomhlaba ungakanani, mawungabiya uhambe uthi uyothenga izilwane zasendle ufuna ukuzoyifaka ukuze ube nesiqiwe. Kunezinto okuthiwa ama-standards nama-qualifications abazowafuna why yana esikoleni nawufundela ukuthi wathi abelungu abangenakho. Mangenziwa nje ukukhulela ngoqo wama-audits azo zonke iziqiwe ezikhona emhlabeni, uzorealize ukuthi bonke ama-owner alezo ziqiwe lezo awanama qualification, awanawo lawo ma-standards, awanazo lezo certificate ukuthi uhamba uyi-applyele wena. Simply because lezi zinto bayi-inherita koyise, bevele beyintshontshile oyise. But wena umuntu omnyama kuzothi wahamba esikoleni uyofunda ukuthi ubuye nesitifiketi sani, u-applyele isitifiketi sama-standards athile, uthole bakubekela imitheshwana eminingi ekuvimba ukuthi uyithole lento oyifunayo. Yayiswa leyo nto. Ngalokho-ke ngichaza ukuthi u-ANC ngo-1994 yebo wasilwela, wayilwela inkululeko yabantu, kodwa ayangaphelela. Sacabanga ukuthi abombheki uza nokungcono, sizela no-African Renaissance, wathatha i-South Africa wayi-benchmark namazwe aphesheya, o-IMF wasifaka le kwi-West, abelungu onxiwa. Yayizwa leyo nto. Sathi sababaza lokho simkhipha kwangena uZuma, wazama-ke sabona nemixhasi ingena emakhaya. Sayibona imigwaqo, sayibona izibhedlela, sayibona ama-power stations, sambona upresident ozama ukuthi at least kusanyela umuntu omnyama. Sambona the only president owakwazi ukuma kwipodium atshela abantu abamhlophe ukuthi iy'nkinga zase-South Africa zaqala mhla kufika abelungu la. Nenze njani-ke nina? Nathi Zuma must fall. Namkhipha efuna ukuyothenga, efuna ukusolva lento ye-load shedding once and for all, efuna ukuyothenga i-nuclear energy generation eRussia. Nathi nini corruption, nasitshela ngamaguptazi ngoba abelungu babehlale ngani, bebona ukuthi kuza amaguptazi azoba maka kulomnotho ongaka wase-South Africa uhlele ezandleni zabo. Babuka ukuthi hey ngeke mkhipheni ngoba uletha umuntu ozosimaka, uletha abantu abazosimaka la emnothweni wethu. Bafaka kwimithi ukuthi uZuma uyabheda amaguptazi access umnotho ongathi mawungalilandela kahle la maguptazi lawo
awafika ngisho 5% omnotho waseSouth Africa. Lo 70% omnotho ohlele ezandleni zabantu abamhlophe nithini ngawo nina njengoba lokunithi asambe izwe libuyele kubelungu. After Zuma ke nasilethela lenkunzimalanga ke lesesinayo eWest ke manje vele athatha izwe libuyisela even more kwabamhlophe. Shuthi lenkululeko yabantu abamnyama ke sifunayo asophinde vele sayithola ngaphansi kalo Ramaphosa. Inkululeko esifunayo yokuthi manje mina mangidecide ukuthi yazi ngiyafisa ukuba nesiqiwi, ngiyafisa ukuba nani, kube lula ukuyenza leyo nto aphandle kuloku ushawa ngama standards, ushawa ngayo yonke lemtheshwana le ekuvimbayo ukuthi uzube nalento oyifunayo. Uqala ukhokha imali ezisabekayo ukuze ufike kulento oyifunayo. Bona abantu abamhlophe abanayo leyo nto benganama qualification, benganama certificates azo, bayi-inherita nje kuyise kuphela. Ileyo nkululeko ke sikhuluma ngayo thina. Guys, uma ke sithi yekani lamaqembu enu lawo, sisho ngoba number 1 yafika iANC isalwa ngempela before 1994. Isalwela ngempela ukhulula umuntu omnyama. Engakadayisi noMandela leyo. Kwaqhamuka nina ninkathi ngazobulala abantu beANC nalwa nabo nabakhihla nababhekisale belwela umuntu omnyama uthakhululeke. Nina oyinhloso yenu yokwenza lokho. Okay, siyanixolela ke kwadlula ke lokho. Sekuyini manje nibona ukuthi inkathi yadayisa ithathizwe yalibuyisela kubelungu athatha u20 million kubelungu uze umnotho uqhubeka ube sezandleni zabelungu. Nibonile into enibonile ukukhuluma ihlabisa nikubuka la. Niyaqhubeka kodwa futhi nithi akuqhutsheke kuvotelwe iIFP edayisa ngathi. No ANC wenu usesebenza nani manje umngani wenu namhlanje ngoba na usuthengekile wavuma ngoRamaphosa ungakini usebelungwini. Niyabona ukuthi why sithi yekani lamaqembeni ngoba asethengiwe vela sesebenzela belungu. Asesebenzela belungu ukuthi awuqhubeke lo mnotho ube sezandleni zabelungu even more. Izinto ayibuyele kubelungu. Abafuni thina sikhululeke ukuthi sibahle sicindezelekile siswele kanje sihlupheke. Singabasebenzi. Ngoba ngisho ungahamba uyofunda uqualify uqeda ube umuntu omnyama, khohle ukuthi uzoyi-owner anything uzoyenza. Instead uzobuza usebenzela la belungu abanganawo lawo ma-qualification enkampanini zabo. Ngiyacabanga nje futhi mangathiwa senza ngisho ama-audits ama-private hospital. Uzothola ukuthi ama-owners alama private hospital awusengisho odokotela abanayitifiketi. Abanayitifiketi. Bayi-inherita nje kubuyise intontshilendo wazakhela naye ngaleso sikhathi bayi-inherit. Kodwa wena mangathiwa umuntu omnyama manje ufuna ukuvula i-private hospital bazothi unaso isitifiketi soba udokotela. Ayiswa leyo nto. Yileyo nto ke silwayo thina masithi yekani lamaqembeni okwamanje asasangene asanganiswe imali. Angazi ke nina abanikani ngoba bona siya-understand abanikwe imali. Nina ngazi banikani lenisanganisa ukuthi i-reality nize niyeqe kanje ningayiboni. I want ukuthi inhlobuni iphilisi lebanikayo nilalise ubuthongo nje madoda.